zonke izinsuku zokuphila kwami ngibuke ubuhle bukaSimakade ngizindle ngisendlini yakhe ngokuba uzongifihla edokodweni lakhe ngosuku lwenhlupheko angicashise endaweni yakhe efihlakele ethendeni lakhe angiphakamisele edwaleni namanje ikhanda lami liza kuphakama phezu kwezitha zami ezingizungezile ngizonikela ngemhlatshelo ngihlokome ngentokozo ngisethendeni lakhe ngihlabelele ngidumise uSimakade ngokhehle gume ngizwe Simakade lapho nginxusa ube nomusa kimi ungiphendula inhliziyo yami ithi uthe funani ubuso bami inhliziyo yami ithi ubuso bakho Simakade ngiyakufumana ungafihli ubuso bakho kimi ungayixoshi incebo yakho ngentukuthelo wena usizo lwami uze ungangilahli ungangishiyi uNkulunkulu wensindiso yami nakuba ubaba nomama bengishiyile uSimakade uzongibukela Simakade ngifundise indlela yakho ungihole endleleni ehlelembekile ngenxa yezitha zami uze unganginikeli ukufiswa izitha zami ngami ukuba ofakazi bamanga bangivukele babhodla umlilo ngiyethemba ukuthi ngizobona ubuhle bukaSimakade ezweni labaphilayo lindela uSimakade uqine inhliziyo yakho ime isibindi yebo lindela uSimakade abefundisi bakho lapho silo ukuthi nxa isilo singena esihlalweni sibe nesibusiso esikhulu kangaka ukuthi sizungezwe abagcotshwa bakaNkulunkulu wena abashesha ngezulu uphelele kwanduni wena ilanga lingaphumi kwanduni uthe liphuma la liphuma ngey'ngazi zamadoda ngithokoza kakhulu okuyisindo nje esikhulu enhliziyweni yami nasemphefumulweni wami kuningi ubuso engibona lapha obulokhu bukhona kusukela ekuqaleni kunzima kunjalo futhi ubuso obuningi engibona lapha babukhona bese ubaba esekhona lokho kungodwa uNkulunkulu ukhona akukhanyisayo enhliziyweni yami emphefumulweni wami ukuthi cha ngawedwa bakhona kade behamba nobaba wakho futhi baphethe ifa lelo lidingayo ukuze ukwazi ukuthi uholele isizwe wenze konke okumele ukwenze ngokomthetho wasemhlabeni nasezulwini ngalokho babishophi bami bafundisi Archbishop ngithokoza kakhulu sokalisa iviki lapho lonke uyinikela sikhuleka kungelula ngoba ngiyazi ukuthi nawe ngaphandle umsebenzi onawo uphinde usebenze wona lo msebenzi lo kodwa ungakwazi ukuthi uyinikeze isikhathi esihlale sedlule konke ngoba unothando ngoba unawo umqondo wokuthi masibambisene nengonyama ngoba ngibambisene nesizwe sonkakhe ngoba uNkulunkulu ngoba nikhona nje nani ijoba angithwese lona nani umthwese ukuba nikwazi ukuthi niye kubantu bakhe nihambise okufanele ukuthi ufike kubona ukuze abantu bephile ngalokho babishophi bami mina besilo kweyinkonzo yokugcina le namhlanje ngaphambi kokuba singene kwelinye iqabunga emva kosuku lakusasa cishe ngizodinga kakhulu emva kosuku lakusasa lapho ngempela kuzobe sekhanjwa indlela ngempela uNkulunkulu afisa ukuba nasibekele yona ukuba